Йой, доски, эмнели болтасың, басчы, уялбатчы. Канча айтам? Ерма, бір минут тұрса. Давай. Кечір болыңыздар сұрағым. Кечір болыңызшы байке. Ерма дейін. Мұнда емне қотасың? Эмнели уялбатчы. Ерма. Түй, вообще таңғалымда мен опа. Ой, айтшы, не oldu? Чоңгуз, келчі, жақын, өтчі, бәкі өтчі. Опа, давай. Ерма, тұр. Не қотасың? Тұр мұндай. Уялбатчы, доски. Байке, батырақ 10 грамм ұят бере салыңыз. Bununla 10 gram жетпейді, öldüm degende 40 gram içiş gerek. Ben ökөңдү көчөнүн башынан эле көрдүм. Бурулганда эле. Бүт ұятын барын төгіп салып тұр байке, көчөгін. Болбойт мунуңа, батыраак дейсиңизин бербесең. Кечір болыңыз байке. Эй, Кечір болыңыздар сұрағым. жаңы келгенде кош коюңчу сага 5 gram менин атыма. Байкуш кел. Бер досум. Опа, сушняк. Жардам береу байке. Көрөсүң да. Басқа тұр. Ерма. Қаруасың. Байке. Ай, қыз. Байке, көпір салған жоқсың, байке. Нормально уяты жокко караганда нормально болуп турбайбы? Қарауағылачы, уялдам. Емне қарап атасыңар, қарап ақылатшы. Таң каласың айланайын. Келгиле, жакын өтпөсө менин жаныма келгиле. Эң жакшы товарлар мына менде. О, ассаламу алейкум. Кандайсыз? Көптөн бери көрүнбөйсүз ба? Жаңы товарлар келди, жаңы товарлар. Ошо мен аябай кызымды узатып толкунданып атам анан. Мага 10 грамм дух. Баягыдай эле аралаштырып беремизге? 10 грамм дух, 3 грамм намыс, Азыр. 4 грамм уят, Ага. 3 грамм патриоттуктан, Ага. анан 5 грамм сексуалисттен кошпойсузбу? Байке, сиздей авторитеттүү кишилерге 5 грамм жетпейт, 8 грамм кылалы. Мына Анан авторитет. жаңысы келген. Анан авторитеттен да кошпойбуз кичине бир аз. Авторитет, авторитет. Авторитеттен да бир аз кошпойбуз. Лимону менен кылып берейин, лимону менен, мына лимону менен. Лимон менен. Кандай сана? Жакшы. Көрүнбөйсүз. Ha, келиңиз. Тойго барабыз деп толкунданып кызымды узатып аткам да. Тоюңузду жакшы көрүп алыңыз, алып коюңуз. Не oldu булай? Өзүңүз айткан эле барын бердим го? Монне? Бул деген жана сиз айтканда сексуальность. Сексуальностьты жака бересиңби сени? Ой, байке, кечирип коюңузчу, мен сизди алмаштырып, женский бере алып турбайбы? Ошода. Туй. Эмо кол эмне кол? Авторитет. Өтө, момду эле бербей карачы. Той коромдо өтпөйсүзбү? Туй. Төш эмне, төш. Патриот да. Туй. Патриот мейли, мо баш. Тух. Духстай болобу башта, дух. Эми, Духту баягы алып келип, патриотту баягы ойбойт белең. мен ойлойм, мына жакшынакай экземпляр болуп калдыңыз. Эми Кудага баратсаңыз, единственный Куда болосуз, кирип келатсам, додан деп Куда келатат деп. Необычный болуп калды, байкалаттым да, Ооба. Каңгудан тозо болгон эми, кирип келатсам да. Сон болот экен. Ne oldu?